Mnogi se pitaju koliko struje se potroši kada se grijete na klima uređaje i da li je to uopšte isplatno. Čak se neki pitaju da li je moguće grijeti se na klima uređaje, o tome sam već snimao video snimke koje možete naći na mom kanalu. Evo ubrzo ću vam reći koliko sam ja struje potrošio, pošto su iza mene 2 uspješne sezone grijanja završene, odnosno upravo je započela i 3. sezona. Preporučio bih vam da sagledate video do kraja jer ću malo detaljnije ispričati na koju sam temperaturu grijao, kako, s čim, koliki prostor i tako dalje. A evo za vas što ste u žurbi, znači na kompletnu sezonu jednu sam potrošio 270 eura, znači na 2 klime koje su grijale ukupno nešto malo preko 70 kvadrata stana. Koristio sam 2 klime, znači jedna je 18, jedna je 12. Ako planirate grijeti manji prostor, znači logično ćete potrošiti manje struje nego ja, ili ako ćete koristiti samo jednu klimu, pogotovo ako imate jako dobru izolaciju, pošto je kod mene izolacija onako prosječna ili nešto ispod prosjeka, znači nije da je ono loša, ali nije nešto ni dobra. Pa evo možemo krenuti u detalje. Za mjerenje potrošnje sam koristio pametne utičnice, znači nešto poput ovoga koje detaljno bilježe potrošnju, znači klima uređaja prati se preko aplikacije. Također sam poredio račune za struju sa računima koje sam dobio prethodnih godina kada se nisam grijao sa klimom i ta računica se u potpuni poklapa, tako da su ovi moji proračuni poprilično tačni. Malo prije sam spomenuo da sam grijao kompletan stan od 70 kvadrata, znači sa 2 klime. Stan mi je finog rasporeda, tako da grijem dnevni boravak, kuhinju i jedan hodnik sa jednom klimom većom 18, a druge 2 sobe grijem sa drugom klimom 12. Tu još imam jedan mali hodnik i WC. Tim da spavaću sobu, znači klima mi nije u spavaćoj sobi, već u drugoj dječjoj sobi. Spavaća soba se grije kroz hodnik i kroz ovu dječju sobu, ali to mi odgovara jer spavaća soba ne treba da im je toliko zagrijana puno kao i prostor u kojem se svakodnevno boravi. Tako da ajmo reći ako je u dječjoj sobi u ostatku stana 23-24 stepena, u spavaćoj sobi mi bude recimo 22 stepena preko dana, što je za mene super. Imam malu djecu, tako da nisam nešto štedio na komforu. Kompletnu sezonu grijanja temperatura u čitavom stanu mi je bila znači 24 stepena, osim u spavaćoj sobi gdje je bila oko nekih 22 stepena, nekada 23, zavisi od sunčanih dana i tako dalje. U suštini vam mogu reći da za potrošnju struje puno znači kakvu imate izolaciju i kakvu imate stolariju. Znači klima ako uspije zagrijati prostor i ako nemate toplotnih gubitaka, ona će samo održavati tu temperaturu i tada klima najmanje troši. Ako nemate nikakve izolacije, ako vam je loša stolarija kroz koju ulazi hladan vazduh, tada će vaša klima daleko više trošiti. Tako da ako ste u kući koja nije izolovana, potrošnja će biti prilično velika, jer ako imate slabe klime neće baš biti možda čak ni moguće zagrijati. Stanovi su tu u većoj prednosti, pogotovo ako vam je stan u sredini zgrade koji je uškan sa drugim stanovima sa strana, tako da u suštini isto kao da imate izolaciju, pogotovo ako još na to imate dobru stolariju. Ja sam u stanu, međutim nisam nimalo uškan, nažalost, znači nalazim se na posljednjem spratu, sve su mi vanjski zidovi sem jedne strane, a i tu sa strane gdje mi nisu vanjski zidovi stan je prazan, nikoga ne grije i također stan ispod mene se ne grije, tako da bukvalno dođe kao da sam u nekoj kući sa nekom srednje lošijom izolacijom. U spavaću i dječju sobu sam stavio na vanjske zidove iznutra stiropor od 3 cm, a na ploču gore na tavanu sam prostor od 20 cm staklene vune, tako da mi to dosta znači. Kada sam pričao sa stručnjacima i ljudima koji ulažu malo više u izolaciju i više se razumiju, ja sam onako ponosno ispričao šta sam sve uradio, međutim oni su meni rekli da je to neka bukvalno jedvasta izolacija koja je ok za poslužiti, ali nije ni blizu koliko se preporučuje. Sve u svemu ja sam jako zadovoljan jer sam se ranije grijao na pelet, trošio sam 3 tone peleta i to sam plaćao negdje oko 750 eura, a kao što vidite ovdje znači dosta manje sam potrošio grijejući se na struju, odnosno na klime, znači 270 eura za čitavu jednu sezonu. Pored što mi je izašlo dosta jeftinije, nisam imao nikakvih obaveza oko nošenja peleta, oko prašine, dima, prljanja, čišćenja peći i zezanja sa tim. Znači ovo je onako poprilično gospodski, s tim da se moraju samo redovno prati filtere od klime, što vam traje nekih 5 minuta. Tako da znači ovdje možete vidjeti neko realno stanje, znači nekog prosječnog stana ili neke kuće koja je solidno izolovana. Po meni se itekako isplati grijeti na klimu, znači samo kupite neku klimu koja je ok, nemojte se zaletiti na neku najjeftiniju klimu. Imate i na mom kanalu još par videa i nešto savjeta o korištenja
i odabira klima uređaja. Iskreno ja sam prvi bio dosta skeptičan, prvo sam kupio jednu klimu koju sam mislio da mi posluži za prelazno grijanje, znači prije velikih hladnoća, a onaj hladniji dio zime, znači 11. odnosno 12. i prvi drugi mjesec sam planirao da se nastavim grijati na pelet. Međutim, kada sam vidio kako to fino grije u 11. mjesecu, odlučio sam da kupim još jednu klimu da mi grije tamo dječju sobu i drugi dio stana, pošto ova jedna 18 nije baš mogla da dobacuje te zatvorene dijelove. Tako da sam u potpunosti prešao na klime i eto već 2 sezone nisam nikak palio pelet peć, a tako planiram i ove sezone. Još bih vam napomenuo da morate dobro razmisliti i proračunati znači jačinu klima i broj klima na vaš prostor. Znači ima ljudi koji da kupe jednu klimu i da griju sa tom jednom klimom kompletan stan i sve prostorije. To ne ide baš tako, znači za jedan otvoreniji veći prostor u sredini ide jedna klima. Ako su prostorije onako spojene sa nekim većim otvorom ili baš povezane, tu može ići jedna klima. Međutim, ako imate razbacane prostorije, mora ići više klima. Najčešće je to izvodivo sa 2 klime, tako da se sobe recimo možda griju kroz hodnik, eventualno u nekom najgorem slučaju da morate kupiti 2 manje klime ili jednu veću klimu. Ako imate baš kuću sa mnoštvo prostorija, manjih prostorija, onda tu ne znam šta da vas savjetujem. Imaju toplotne pumpe, međutim one su poskupe za uvesti, iako su onako najpovoljnije što se tiče kasnijih računa, pa ne znam, razmislite sami. Uglavnom grijanje na klimu što se tiče potrošnje je daleko najisplativije od svega što sam do sad isprobao, a grijao sam se i na drva, i na pelet, i na one konvektore koji su katastrofalno mnogo trošili, a nisu mi čak uspijevali ni zagrijati. Sa klimom sam postigao najveći komfor, jer mi je bilo toplo, znači 24 sata, uveče samo smanjim temperaturu za 1-2 stepena, ne moram čekati ujutro da se peć upali, da se zagrije, da mi se stan zagrije, nego znači bukvalno hodate, ono što se kaže u gaćama i potkošulj 24 sata. To je to. Nadam se da sam olakšao odluku o kupovini klima uređaja. Ako ti je ovaj tutorial pomogao, prijavi se na moj kanal jer snimam zanimljive i brze tutoriale o hardveru i softveru, a svakako bi mi podrška dobro došla. Hvala.